Jok kamamat langgor pasta dok rak para. Kentro mata topi pompong ki anyar. Tak oring. Man. Apa teh? Kecerakan nak pasti agro. Toju yak gelu sekejap. Di ma boy kage mat. Pas tak tiga katela. Katela apa nanti? Mangkara mek katela kake. Sering kakak suku kerdut kok. Nggak apa-apa teh. Kaki di nala ko apa teh? Ya biasa mat nang tenang. Apa kita pirim ilang di langit lo teh? Wah, cuk tajo mat diki perot. Ada topi kok ki rumele. Ari ya ki anyar. Putih, pas dulu tak ibu ngecap. Tak ada orang tahu jo anyar yo. Jo iya mat. Yang ki anyar kena dia. Dem mat, patut dia. Allah gitu. Patut hongku. Kaki lincling kaki bi sengko la kelar masih tak rokok. Kan di rokok ya. Jomat lo andi lakar. Lo nyaman teh mun tepang nang tenang dari mun lo kok rokokan. Mun tepang deh jadi senyaman pi kopian sampai kok rokokan. Mari mula tado mat. Suli melet teh. Tadi bes sengko mat. Wah, jeung macara nasi terus ngopi berengar rokok teh. Yo nyari akal mat. Biasanya kaki kan jenius. Ah, engkau tahu caranya teh? Dur mama. Teh, kenal lu? Apa, Mat? Yang ku di proyek teh. Dem, noro kaki. Proyek apa, Mat? Bahaya kan? Dem teh. Noro kaki. Ya, mayu kok Nora. Kayak kalau berdua iya dah. Oh, cek ter ke masalah teh. Mai mangkat. Mayu, semangat. Angin ngeser, sejuk, nyaman deh nare di kopian. Dah, biasanya lena poler kan. Bah rokok ini. Mai tu lian teh. Proyek apa, ke, Mat? Bah, mai lah. Naconya tanya mari dah. Apa, Mat? Ajo tak proyek teh. Terus apa saya kelakon bingko, Mat? Ada iya teh. Antem orangnya ya. Antem.
Lagi kan hari saya. Oh nanti lah lagi pas Joko juga lagi mari tabung. Seng tabung nanti kopi nabi kopi kalah. Iya. Udah mah nggak? Iya ngerti kok teh. Oke. Sudah jalan kan deh. Ya kok ya. Iya. Siapa teman-teman? Siapa di setanjang siang? Harus adalah orang beri setan. Aku kaki deh. Aku gini, mana ke? Macam mana teh? Macam mana tu lian teh? Kumpung matong ke kita abeli boleh teh. Aku tak capoki ya kan aja. Deki lah jiri ya kan aja. Lolos soko senabang tetek kamarong pula. Ismilisyon ko sa din. Doon bukan aja. Kopi pengerokok ilang kia kan ayo. Apa songko kok setir? Salah lah cokot satin. Rokok bung kopi ilang kia. Wah tambang din suara na apa? Adik piron. Kalau tahu cok cet pas tak nyeri orang. Lah mun setia teh aroko ku beri ngopi teh. Oh iya, Mat. Tetak topi teh. Lah kok percaya ongku munduk kaki, Mat. Yen songku banyak akal. Ya, siapa ke lu teh? Cek lah mat langge. Molok juni sebenarnya mat langge nyaman teh. Loh, tersadin kan, Mat. Melok dateng. Oh, mari nih lah kan aja. Lah dente rasa kecil ini. Mat. Kaki tak teh den, tak kok kena aki. Kamu mat lagi mat. Tenang teh, cek ter kaboter. Ning si beli ya mat. Korang kalau keng seker mat. Kamu kok istilah songko mat. Gimana tambah boleh mat? Orang gitu. Ya iya teh mungkin minta tambah teh. Nah kau yang kau tuh teh. Leda iya mat. Si kelangkong mat ya. Iya. Loh, jadi kakek di PC ya, Mat. Iya teh. Aning kaki sama lesong alak rokok matong ke, Mat. PC sebita ki buru je Mat kabeli rokok ngebus colong kaki, Mat. Oh, kaki jenius, Mat. Gendengan bisa gendeng. Iya, iya teh. Cenderung ku cang teh yo.
Cek setengah beli rokok, tiare tak rengkak sarang ngalak rokok matong ke jenis. Lah.